Hashigo sherio Muigai amena ni fofo wao nona nauga Jerry ni mamu wanyu Mwangi na kina Banse nauga mungiaga kuhunira gwake muone thina muthi kwiguka gwe JJ. The statement is right. I wish to confirm that. Aya meha hane meguthi kwandika kiria mekwenda na thii mwandike iyo kazi yenyu. Go and waste your time. Misina shughuli na nyinyi. No uguo Muigai yauga amesema ukweli ati ni akorora ciana ici tondu nginya ndagika ya muico mararutaga wira na muhiko na ni ararihagira muhiko ndege mathiritiriti tu wiki igire imwe na Ikuru Mombatha makahuruke. No aya marugi haha matiuyu guo tondu tingikihota nginya twagithi kioro tukarekodi nigetha mauge ni tukimiaga kana tuthugumaga. Mugi ora murenda mumetusumbua ya kutosha, muturumithitie muturumithanetie mutuhorithanetie ura mukwenda kiu muriaga hau thii murie no mukagetha ciana cianyu no ikarumwo bare yo muthogothaga na mandiko manyu andu makahitania for nothing no igacoka kwanyu hamuna bahati. Na mimi nimenena hivyo kama nabii ikio kitawaramba horithania iando tu horithania imecie ndagika imwe Muigai haha auga ucio mutumia wakwa tutieregaine ndagika imwe ndena thira mutatinangitie na mukauga uria Muigai aterega Jerry. Nonsense. ndakagite kumwirega tondu koretwo kwanyu. Muigai araria haha ni mwaria. By the way, ainita rogamai muinita ni arogame hare he muini ona timurika wakwa ni mukuru wakwa gitukinyua thimu hena Joeli haria githaiga hena arukira athuri na andu ane tujukaga andu agitiga ogwa Muigai uyu na Mira kwanja nio manikine Mira ati ngatia na ona thaa ici ndimo bishop no majitaga ngatia na tugatheka na igwa Muigai akiuga ati ndaugire kuria arathi gwaka ni kuraihu ati ningi akarunda ya aria matari na hinya runda ya wale mavu. Leo jokera nagane ati Muigai yugire we are brothers, we can speak anything on a lighter note. We are brothers. On leo no joke na kabudi no joke na Meroge no joke na Mainana, we joke kama wanabunge kama wanasiasa. No na thia icura igwa mheshimiwa Maina Njenga kiugo horo wa mauti Kenya ni oirega then vice president ne deputy president na ni oine wa wathurirwo na ngioka haha megukumbatana na maikare haria magithekaga no aya nio meguthi kwandika Maina Njenga ne ahorire thirikari nio meguthi kwandika Maina Njenga ne andamainire Gachagua na ugo ndaneka. Did he do so? Huyu jamaa amepiga serikali taterera ine mukuona aya maroki na gutire mundu metire mathia na thaha uguo kuna mtu amewaita musheneneko no ni ngomwera nama ni ndende media yako ama media owner ni ndende mwene media real mainstream tiga icianyu cia online ndehaga Kenya Communication Authority ngareha kendo gitagwo Signet ndina license ya wira ucio ndehagira thirikari nikyo gwakwa gutangirumanwo tondu ni turihite thogora thirikari ni kubatara na aya majia kuriha license nigetha maturuma ture gwa kumarutia tumote magoto matwara magotine na nie ndamudia thii mwandike JJ said muhakege ko oguo my lawyers will be with you sita hesebe tena dio mwete ora mwetaga Mwaki TV akagotharuka TV Igata TV Nyoka TV dio mwete ora mureta talk ill about me I'll face you in court of law. I'll face you in court of law. Na mutajua kiria dauga ugore jugire na news sikorogo sisia mena ire koroi professional ori oyo no yo gushuka go na kyo mwerie